कमिटिनि सुक्ति केन्द्र बोर्ड कमिटिनि गासिबो जोंनि बे बनगाव समष्टि जानानै नोंथांमोना जाहाथे बिजेपि दोलोआव आंखौ देरहासार खालामो बेनि थाखायनो आं बयखौबो खावलायहरबाय আজি আমি সকলকে অনুরোধ কৰিব বিচাৰিছো আমি সবে কেন্দ্ৰীয় হওক बोर्ड कमिटी हक ब्लक कमिटी हक सकलोए आमी एकदम दिन रात दिन आमी काम करिब লাগিব जिकार एकेबारे अनुरोध करिछु कियनो आमी खाली दिन नमिनेशन तो आमी शांतिनगर राम मंदिर फिल्डर आमी गेदारिंग करि पेलाय आमी जाम आरो आमी आइब লাগিব আহি পাব লাগিব এইটো কমিটিৰ দায়িত্ব ল'ব একেসকলৰ গাড়ী ঠিক কৰাৰ কাৰণে ওলাইকে আমি থৈছোঁ এইটোৱে কথা আৰু মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি যদি শিকিব লাগে আমি বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব কিয়নো কোনো পাৰ্টিয়ে দুৰ্বল নহয় সবে জিকাৰ ছাত্ৰ কাম ফান দিলে হ'লেও কাম কৰিব ঠিক তেনেকেই আমি কৰিব লাগিব কিন্তু মই এটা কথা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলোকে পইচা টকা নাপৰ আপোনালোকে মন ভাঙিব নালাগে কেতিয়াবা টাইম মতো নাপায় কেতিয়াবা অলপ দুদিন তিনিদিন লগ হৈ যায় এইটো যাতে আপোনালোক খং উঠি পেলাই বা বিয়া পাই পেলাই বেলেগ চিন্তা কৰিব নালাগে এইটো মই অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাইজে ৰাইজে বিতামোনखौ आं खावलायहरबाय जाहाथे सब समय मानसिनि आखायाव फैसा थाया माब्लाबा आंखौबो लोगो मोना जानो हागौ सोरखौबा लोगो मोना जानो हागौ माब्लाबा नांगौनि बाहेरायाव साननै सानथाम लेट जानो हागौ बेफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना दुखु मोनलाया बेखौ आं खावलायहरबाय आरो सिगांफ्राव आं माबाफोर जुदि भुल मावफ्लांबायदोंब्ला माबाफोर गोरोन्थि मावफ्लांदोंबा नोंथांमोना जाहाथे आंखौ निमाहा हो दिनैनि दिननिफ्राय ओंखायनो बेखौ आं खावलायहरबाय आं आसा खालामदों नोंथांमोना निश्चय आंखौ निमाहा होगोन बेखिनिखौ बुंबाय আমি সকলোকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাহাতে মই আগত কিবা ভুল যদি কৰিছে ৰাইজৰ ওচৰত কাইবা খৰজাকৰ্তাৰ লগত এইটো মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আমাক ক্ষমা কৰিব এইটোকো মই কৈছোঁ আৰু আমি স্টাৰিং কমিটিটো আমি আজি অলপ আলোচনা কৰিম মণ্ডল কমিটি লৈ মানে টাইমো নাই আৰু আপোনালোকে যিমান পলিং এজেণ্ট আছে একেসকলে ভোটাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আৰু নিজৰ ফটো পাছপৰ্ট লাগিব এইটো আপোনালোকে জমা কৰক কেন্দ্ৰ অঞ্চলত আপোনালোকে কথা পাতি পেলাই এইটো কৰক এইটো সোনকালে জমা দিব লাগে তাৰমানে পলিং এজেণ্টক অলপ স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব যাহাতে মানুহ দিলে নহ'ব পলিং एजेंटफ्रा एसे स्मार्ट जानांगौ एकदम हमनो हानायबो जानांगौ बेनो बिथांमोना बेखौ जाहाथे गाबोननिफ्रायनो जा जमा होयो नङा होमबा मण्डल सभापतिनि आखायाव बिथांमोना बे डकुमेन्टखौ लाबोनानै जमा हो गाबोननो लाबोफाजोब सोर सोरखौ इलेक्सन एजेन्ट होनो बेखौ नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय आरो जोंहा जोङो दा अफिसखौ जोङो बहा लानो बेखौ आं सिन्था खालामगासिनो दं माने एसे सिं जायो नङा होमबा स्टारिं अफिसखौल' खुलिनांगौ जेलाना स्टारिं अफिस खुलियो होमबा मण्डल सभापति सेक्रेटारि दा नोंथांमोनखौ लेंहरगोन गाबोन नमिनेसन होखांनायनि उनावनो जोङो स्टारिं अफिसखौ खुलिगोन बाव बयबो फैनांगोन माबायदि कार्य खाफ्राव बिथांमोना गाबोन जोंहा मिनिस्टार सारबो फैगोन थाफागोन बेखिनिखौ बुंबाय मानसिफोरनि गोदै गोदै बुंनाय बाथ्राफोरखौ जाहाथे जोंनि कार्यकर्ताफ्रा रावबो लाया मानो होनबा जों 4 बोसोर 3 बोसोर 2 बोसोर जोङो दिनै नांबोयै जों बे टिकेटखौ मोननो हाबाय नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों যে আমি 3 বছর 4 বছর লাগি আপোনালোকৰ হোৱাই যোগাযোগত মই আজি টিকেট পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বাবে আমি সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ বয়खौबो गोसो गोसोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय दा बांद्राय बुंनांगौ सानाखिसै दिनैहाय बयबो मेंबाय गरम दिनबो नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राखौनो आङो बिदि जागोन सानाखै जानाय लोंनाय खालामथ'वाखै आरोखि दिनै जेलाना स्टार्टिं खुलिगोन बे दिननिफ्राय जोङो जानाय लोंनायखौ खालामगोन जोङो बावनो खालामगोन नोंथांमोना
आं बांद्राय न'आव थांनो नाङा बावनो लोगो मोनबाय थागोन आरो न'आव फैनायनि टाइम गैला हाबनांगौसो दा मोनसे खोथाखौ आं खावलायगोन जायनाखि कार्जकर्ता बिथांमोन दा बिदि गिदिर गिदिर